Lem, artinya apakah lem ini merek tikus? Yes, it is not in the kitchen, gila ya. Cintu kemana? Nanti bisa ketemu nomor. Apa ide? Ini lagi mas. Ayo tamu, saya pasangan 40, 47, 45. Kali dia 45.000. 45.000. Kat, talang bola, selawe, orang bola. Ini jawabannya pada. Masuk sakal ya. Kita sakit. Talang bola, selawe. Titipan ya. Loro. Cici. Tapi mau dosa bronjong sana. Tak bronjong, jangan ketenan ya. Bojong rata aja Mas. Cangrene nang anu ya. Tak tempel. Pasti gratis. Pasti gratis. Pasti gratis. Ora tuku njaluk rasa ya oleh. Hari siji 10 meneh. Wis ketok soal. Nek dite kita biasanya tuku selawe 20, 15, 14, 12, 10.000. 5.000. Wah, aja 5. Kari siji meneh. Ya menak kali ya nek ora kok mudah delok ngono to ya. Ya menak. Ayo. Ngeri jare 1.000. Lah wong telu persen pengalaman bayar tenan. Sini. Ayo. Sepuluh meneh. Rana. Tanan. Mudun tutup. Ora tutup. 10 meneh. Rana, Mas Yesus. Go. Nang lunga tak dhewe ya. Aja lunga lho mantu. Iki lampe LED 7 watt. Garansine 150 tahun. Nek durung 150 tahun aja dijalke. Ning bakul wis mudar. Kali itu sakit jadi barang sakit. Tiba apa pecah? Mak. Gandeng 100. Modelannya lho Mas. Harga Grand Max. 90, 87 watt. 90, 30, terakhir selawe. Terakhir selawe. 5.000. Hah? Itu setengah itu. Berarti ku dapat ya terus setengah. Iya dah. Paling mau tuh dapat karo tengah mangkok nang weteng mlentus gitu meter-meter lagi. Saged ngerti artinya ya. Ini macane jane artine ra ngerti. Kacamu jelo ora lho mati. Bakal bajing siji. Loro ngal bajing lem. Aja kok ingan. Telung patang. Ya, 30. 5.000. Oh, benar. Nah, 30, nah 30, nah selawe, nah 20, nah 15, nah 10.000. Awalu itu 5.000.